Bugün Türkiye'nin Konya kalasında Şevlik Miramı. Türk balaları esіктен esікке barıp түртіп, осы үйдің иесін мейраммен құттықтайды. Үйдің иесі оған кәмпит немесе басқа да тәтті беретін болады. Біздің Бату да түріктің баласы болғандықтан кәмпит жинайтын боламыз. Кәнделіңіз құтты olsun. Sağ ol canım. Ne yapıyormuş bu paşa? Hadi al bakalım. Kutlu olsun. İyisiniz. İyiyim kuzum, sen nasılsın? Kandiliniz kutlu olsun. Teşekkürler. Kandiliniz kutlu olsun. Allah'ım seni yerim sonunda seni. Teşekkürler. Batuş kampetini cep pastadı. Kandiliniz kutlu olsun. Çok teşekkürler. Çok merhabalar. Kandiliniz kutlu olsun. Hadi bakayım. Kandiliniz kutlu olsun. Kandiliniz kutlu olsun.